Moris ni bena kono o desafio oi la saibareira ba ina Inês a luta bania Moris no ansira nia futuro. Tu irmã acompanha grande reportagem ni ba equipa GMN prepara ona. E a situação limitada no larang e não falo que ida suku ailok aldeia que tudo haturu força no determinação nebe boteves e a Moris lorong-lorong. Mas que a condição de eficiência tilung no moras nebe dalam rumah halone turbilandeit nia na fatin luta bani wang neng ruan ni futuro. Hahuhusi lorong nebe nia kabeng husi kela nia honi wang neng ruan nebe sekik. Feta forte nela rende atau soro Moris nebe na kono ho dificuldade tambah de takarak futuro nebe diak bani wansira. Ema ida Moris mai ho condição ne bela hanesang. Balo Moris ho hak solok tambah la falta buat tida. No Moris ho saudável. Mai beha balung falilai. Hanesang condição Moris ho si inang fetong ida ho narang Inês Imaculda ne behela iha aldeia Kitoto, Sukuailok, posto administrativo Cristo Rei. Nya tem que a soru realidade Moris ne be todang. Tambah Moris ho condição de eficiência tilung no mos moras. Inês iha wang mane neng rua, honaran Samuel no Ananisio. Lorong-lorong Inês luta mesak iha fatin sira helaba. Inês halo tos no husi resultado tos niang inang falok ne bele luariba mercado hodi fang no ne bele hetang netik osang rahung rumah hodi sosa netik ay hang rumah. Além de ne hakiak mos animal domestika sai hanesan sasatang basira banhira e a situação difícil ne larang. Mas que a condição de eficiência tilong no sofre moras nebe cleurona, mebe continua sai mahong ida banyak wansira no nunca rende ba situação nebe nya hasoru. Umane be sira helaba di dindi tokaleng nebe lahuk ona, namos kaleng balung kuak ona. Mai be idane ma realidade Moris nebe inang Inês ho wang mane neng rua hasoru. Umane la sai fatin seguro basira, tamba banhira udang no anim bota acontece, sempre habokong umalarang. Umane be tu patilara te poko tu. Be patin poko, etne bat poko. Maranga mat poko toba be tu pati hena ter poko te tu mura palpa asa udang anim bot hawa nuan ser mai bolu ting ser bati suri tamba dikit udang bot kan itu pati ni la bele ona to quarto ruane ni on toba ne udang ben sulin tum hotu ia kwa masa ba be sa tau ba udang haturi kamalarang turi raiser ne per udang sulin tum kan tambah masa Ani ne am halai me bolu basuri, antama hotu suri. Tambah umane nak dokolos. Dikira ani bot ne sobu kalen sena hotu, ni ho ni wano ta ai prega. Ayang kada lorong mas difícil basira tu hang. Mai be banhira hahan laiha sempre hetan tolong si familia ne be hela basic sira. Tuik bit ne be sira iha. Depende de bas iha sirahan laiha sirbelhan sa troca malu ho hudia i farina batar sa halo tos ne sa han troca malu lai alai amak tein hi sore an ba bolu sirahan saya ni ala hola saka hola rahung di hola rahung hola bari sirahan morla amar Wansira dalam rumah hakara kata konsumo ay hansira nebe diak hanesang hola barik sira selo. Mai beda ne difícil basira. Au dikida asa akau moras ne, akau hakara hamba pemiyak ama hakara ham sate ka, hakara ham bakso. Ne akau busi bakau ne mata la. Tamba sama la busi. Tama sang lah. Economia família ne bela suficiente la sai barreira vania atau apoia wansira vai escola. No wansira mos la rende atau continua aprende. Tambane Samuel no dar uang ikong husimana Inês haktuir hakarak atau escola na fating. Tambi iha mehi hakarak sa ema nebe sucesso iha futuro.
Maybe mehi nebe nia iha senti difícil atu atingi mehi hirak ne. Tambah rebe ekonomia família nebe la suficiente, no moço condição inang nebe moras. Taman bebua, bota karak sai sai. Polisi. Karsa polisi ya. Ama la bele yang ajudame tois universidade. Então, kau karta sekolah. Sim. Família Husimana Inês mo sente preocupa o futuro labarik sira niang atu sais oinsa. Tamba hok bit nebe sira iha labela apoia labarik sira atu to iha ensino superior. Kami triste tuan tambah Moris dia sering tolu ni ane sola asa anoin tebes malabarik neng ruan. Ema hotu asa Moris so ina nama basa labarik contenti, sta labarik neng ruan sa amba aware sa triste tebe. Tambah labarik ka semana. Sa o insani atu batane ni husu ni de mana hawa. Hawa tu batane la beleona. Ta hokal para ho de nena tambah anu amane Moris dia sani. Neba família baham sa watan de sane lo. Tambah ama kiki dah haum nih mas Moris hanesa. Auto hansaba atau ajuda ini hiran. Iha labarik barak ne beha karak mo senti doming husi inang no amang. Mai beba Samuel senti faltan buat balu bania. Tambah laiha doming husi amang ne be husi ke la sira banhira sira seki. Desde tambah orang yang masih lupa ngamang komplit. Kami sakit anu mah. História morok ne Inês honia oan sira iha lala com esperança ba Moris ne. Tamba continua tau maromak no dar centro ba sira ne Moris. Nune iha uma simples ne be sira helaba, mana Inês ho oan sira buka mius uingoing ho di halo oratorio. Ho di tau iha uma no dar espaço ida ba sira banhira halo oração. Kau sira motor ne bani sema halo. Mau Kan? Mau halo bisa. Konta to. pregari. Anto Aisyah ni food kalau ni bi. Ini tu ni. Mau buka favito sekarang sana kan. Kita Suba marumak ajuda amin fati. Ajuda. Condição nebe sira iha toda daune, sidau ketan tolong husi governo ka autoridade relevante sira. Mas que situação nebe sira enfrenta durante tinambarak nyelarangona. Amang husi manine sente triste, mas beda nema que realidade Moris nebe família da neha soro. Vai ta kasihan lah dia ni dan ni kita. Orang luar nebe sekolah ba. Moris dia. Murisan sini, kira itu. Situação nebe inang uang neng ruana enfrenta, dadaune autoridade local, o família trata hela documentos. Atunone sira bela hetang apoia husi parte relevante. Du rete laia, be laia, agora dia on. Se bela recomendania baya. Sosial pani bela hetan nete bolsa kona ba siranya deficiência bela garantia aí tamba sabe mak documentos ya ona buat itu ya tapi documentos lain neta agora ya setiap bebê família o mau sira lori bahagia orang sana tempo barak tama ba sosial lori ba município baru di buka tu. Aku ansa recomenda hela ba governo central kari pel tamata hela ba inan deficiência ne wana ruane. Realidade Moris idane forno imbe mahoto atau lolo lima malu iha situação oing nebe ultrapassa a jornada emaidida kniang namos hafanu kuna insira atau loke matamba povo nebe continua Moris iha susar larang.
Também na fatinha esperança katak, autoridade competente no malaran diak balon, bele tulung inang ineso uang mane na nyuruanay. História luta inang falo que danesa, nessa exemplo los quando a força husi doming inang idania. E a limitação de larang nia prova katak, doming no responsabilidade lahat tene fronteira. Nia karak simples de, are nia wang na Moris sa ima forte no independente. Equipa cobertura, GMN.